Umuntu ni Rayon. Ni Rayon Sport. Murera. Ariko amakuru Umupira yego. Hagiye gukurikira mu Rwanda Bifana Rayon Sport. Umupira w'amaguru ni imwe muri siporo zikundwa n'abantu b'ingeri zose, kuva ku mwana utera utugeri uri mu nda ya nyina kugera ku musaza ushaje. Umupira uzana ibyishimo, ugahuza abantu, ugatuma imiryango yishima. Mu Rwanda rero hari amakipe abantu bose bamaze kwihebera, amakipe abantu bose bamaze gushyira ku mitima yabo. Iyo uvuze ikipe ya Rayon Sport, abantu bumva ikipe y'ibigwi, imwe mu makipe afite amazina aremereye cyane hano mu mupira wo mu Rwanda ndetse no mu karere. Uyu munsi ni munyemerere tugaruke ku byamamare 10 utaruzi yuko ari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Muri make ni munyemerere turebere hamwe ibyamamare 10 byihebeye ikipe ya Rayon Sport. Hano turaza guhera ku mwanya wa 10 tugana ku mwanya wa mbere. Mbahaye ikaze mwese, Dive irakoze nje niko nitwa. Ku mwanya wa 10 turasanga icyamamare kazi mu muziki nyarwanda, Uwayezu Ariel wamamaye cyane nka Ariel Ways. Ariel Ways yatangarije kuri Radio Rwanda yuko yihebeye ikipe ya Rayon Sport. Yagize ati, nje ndumureye abatari babizi babimenye. Mu gushinga 2022 uyu muhanzikazi yakiriwe na perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fideli, anamushyikiriza umwambaro w'iyi kipe. Ku mwanya wa 9 turasanga umuraperi Abayizera Grace uzwi mu muziki nka Young Grace. Mu 2020 uyu muraperi yavuze yuko uretse no kuririmba na ruhaga imutwarira umwanya. Nubwo aheruka ku kibuga kera, yavuze yuko ari umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. Gusa hari abantu bamushinje yuko yahoze ari umufana wa APR kubera umukinnyi Mukunzi Yannick wayikinagamo. Uyu Mukunzi Yannick yamara kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport ngo bikarangira Young Grace nawe ahinduye ikipe afana. Gusa mu 2020 Young Grace aganira na Isimbi TV yagize ati, nje ndi umufana wa Rayon Sport. Oya ntabwo ari byo, si Yannick watumye nyifana, n'ubundi na mbere niyo kipe yanjye kuva kera. Ku mwanya wa 8 turasanga Niyibikora Safi uzwi cyane ku mazina ya Safi Madiba. Ni umuhanzi w'umunyarwanda cyane wamenyekanye cyane ubwo yaririmbaga mu itsinda rya Urban Boys, ariko uyu muhanzi kuri ubu akaba barizwa mu gihugu cya Canada. Niyibikora Safi Madiba ni umwe mu byamamare bidashobora kumva uvuga nabi ikipe ya Rayon Sport ngo mukiranuke. Uyu musore no mu bihe yari akibi Kigali, iyo yabonaga umwanya yajyaga ajya kureba imikino y'ikipe yihebeye ya Rayon Sport. Ku mwanya wa 7 turasanga umuraperi uzambera umwana Pacifique wamamaye cyane nka Oda Pass. Uyu muraperi wubatse izina mu muziki nyarwanda mu gihe kirenga imyaka 15 awumazemo, nawe ni umwe mu byamamare bitajya bihisha urukundo rukomeye bakunda ikipe ya Rayon Sport. Ku mwanya wa 6 turasanga umunyarwandakazi wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2022 Miss Nshuti Muheto Divine. Uyu munyarwandakazi wabaye nyampinga w'u Rwanda mu 2022 nawe akaba ari umwe mu byamamare bitajya bihisha urukundo rukomeye nk'inyundo bakunda ikipe ya Rayon Sport. Nshuti Muheto Divine akaba avuga ko ikipe imuba ku mutima ari ikipe ya Rayon Sport. Mu magambo ye yagize ati, umupira yego hagiye gukurikira mu Rwanda Bifana Rayon Sport, mu mahanga ngafana Manchester United. Ku mwanya wa 5 turasanga umuraperi Gatsinze Meri wamamaye nka Riderman. Nushaka umwita igisumizi gikuru cyangwa se Papa Eritad. Gatsinze Meri ni umwe mu byamamare byihebeye ikipe ya Rayon Sport, ndetse avuga yuko kubera kubana na bamwe mu bahanzi bakundiye ikipe nawe byarangiye ayifanya. Muri abo bahanzi harimo nka Safi Madiba twavuze ndetse n'abandi. Mu 2019 ubwo yaganiraga na Flash TV yagize ati, nkurikirana umupira w'amaguru gusa ntabwo ari cyane, nkunda ikipe ya Rayon Sport. Ubusanzwe ntabwo nakundaga football cyane, ariko abantu banyanduje gufana Rayon Sport ni Safi na Mico the Best ndetse n'abandi bakinnyi bakunda Rayon Sport. Nisanze ndi umufana wa Rayon Sport kubera ukuntu yatsindaga bakishima turi kumwe. Mu 2021 mu Kwakira ku itariki 24 Riderman yari umwe mu bahanzi 5 bari bateganyijwe bagombaga kuririmba kuri Rayon Day. Ku mwanya wa 4 turasanga umuhanzikazi Marie France Munyampundu Gusenga wamamaye cyane nka France Mpundu. France Mpundu uyu munyarwandakazi uherutse kwibaruka imfura y'umukobwa. Mu magambo ye yagize ati, umuntu ni Rayon. Ni Rayon Sport. Murera. Ariko amakuru ngo ni n'uw'Inyanza. Amakuru yamenyekaye ngo ni n'uw'Inyanza. Aya. Zamuganda muri. Oya Inyanza mu mujyi.
France Mundu nawe ni umwe mu bahanzikazi bagezweho mu gihugu cy'u Rwanda, ariko byisumbuye akaba n'umwe mu bahanzi baca kuri kanari mu kiganiro bita The Secret Story, bikaba byararangiye hakuye n'umukunzi bikarangira uwo mukunzi babanye. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzikazi Mujemane Yvonne wamamaye nka Quince. Uyu nawe ni umwe mu bahanzikazi bamenyekanye mu muziki nyarwanda, hirya yo kuba umubyeyi we yari umuganga w'ikipe ya Rayon Sport, gusa mu minsi ishize akaba yaritabye Imana. Quince nawe ni umukunzi ukomeye w'iyi kipe y'Isaro ry'i Nyanza, ndetse akaba yaranayihimbiye indirimbo ye yise Abareyo. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi rurangiranwa mu njyana ya R&B na Pop, Ruhumuriza James wamamaye nka King James. Uyu nawe ni umwe mu byamamare bidakenera kwibwira abantu ngo bamenye uwo ari we, mu gihe kirenga imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda, ibigwi bye biramuvugira. King James nawe akaba ari umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport. King James nawe ni umwe mu bahanzi bagiye bakurikirana imikino ya Rayon Sport kuri Stade Amahoro mu gihe cya Sekafa Kagame Cup. Mu biganiro bitandukanye agenda agirana n'itangazamakuru, yemeza adashidikanya ko Rayon Sport ariyo kipe imwe rukumbi afana kandi yihebeye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere w'ibyamamare 10 bifana ikipe ya Rayon Sport mu Rwanda turasanga umusore Uwizeye Mark wamamaye mu gasobanuye nka Rocky Kimomo. Uyu ni umwe mu byamamare bizwi n'abantu benshi hano mu Rwanda. Uyu musore wubatse izina rye mu bigwi mu bijyanye no gusobanura filime, ni umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse rwose ntajya ahisha amarangamutima ye iyo abajijwe ikipe yebeye ku butaka bw'u Rwanda, aho atangaza ko kuva mu bwana bw'ikipe yakundaga ari Rayon Sport. Rayon Sport cyangwa APR? Rayon niyo ufana? Rayon ndayemera, Rayon ngiye cyane uko iri mu bihe byiza mu iminsi. Oya igura tu yishyurwa ngoro kiburya ni n'umuntu wacu abari barasapotinga arabyatari. Gusa abasibo bonyine bafana ikipe ya Rayon Sport, kubera yuko hari n'ibindi byamamare bitandukanye bigaragaza yuko bifana ikipe ya Rayon Sport. Gusa ibyo byamamare nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ku rundi ruhande ariko hari n'ibindi byamamare byihebeye mu kebo wa Rayon Sport ariyo APR. Gusa uyu munsi ni munyemerere ducumbikira aha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nimwibuke kudusangiza ubunararibonye mufite munyuza aho hasi muri comment. Ndabashimiye, Dive irakoze nje niko nitwa, naho ubutaha.